Kera tukiri abanyeshuri muri university. During my university days, twari dufite umupadiri watwigishaga. We had a priest or father who was teaching us. Yitwaga Alexis Kagame, bamwe baramuzi. Most of us know Alexis Kagame. Ni umuntu uzwi cyane. He's a famous man. Noneho yajyaga guhamagara. He used to call people. Kuba twigishaga Ikinyarwanda. He used to teach Kinyarwanda language. He would say, you nuba mukuru uzakora iki? Young man, what will you be when you grow up? Nzarongora. Then he will say, I'll get married. Nzashaka akazi. Then get a job. Nyuma nzarongora. Or I'll get married and have children. Ibyo ngibyo. He would say all of that. N'imbwa zishobora kubikora. The dogs can do. Hari igihe natwe iyo dukora umurimo wo kurera abana. Sometimes when we are raising children, ntabwo tubitekerezaho. There are things we don't mind so much about. Kizanabikwereka. Hari abantu benshi babaho ubuzima buri mediocre, ubuzima bubi. Most families live in mediocrity. Iyo bari hanze ubona ari ibitangaza. Outside there, they are wonderful people. Ariko mu ngo iwabo. But in their homes, muri primary hari aho mwigeze mubona bigisha abantu ukuntu umuntu yubaka urugo. In primary, have you ever had a subject where they teach you how to be a husband or a wife? Muri sogondera aho mwize hari isomo ryabyo mwize. Did you ever undergo a subject of how to be a woman or a husband or wife? Muri university aho mwize hari isomo ryabyo mwize. Did you encounter such a lesson which taught you to be a husband or a wife? No mu rusengero hari imbaraga twashyizemo. Has the church invested so much into raising women and husbands? Papa na mama wawe. Twagombye kubanza tukikoma ku gatuza. We first have to beat our chest. Tukabwira Imana ngo Mana utubabarire. We say, God, forgive us. Ntabwo twigeze turera abana tubigambiriye. We have never intentionally raised up our children. Reka mbahe challenge. Let me challenge you. Ni kangahe abana bawe bigeze bakumva usengera igihugu? How many times your children have heard you praying for the country? Yewe nta data nagize kugiye data yapfuye mfite imyaka 5. My dad died at the age when I was 5 years old. So ubwo nshobora kwihisha inyuma y'icyo nkavuga ngo wenda papi yaba yarabayeho aba yarabinyigishije. So I can hide behind that excuse and say maybe if my dad was around he would have taught me how to be a good husband. Ariko wowe ni waragize so cyangwa akabakiriho. Imana itubwira ibintu bigera kuri 3 tugomba kwitaho iyo turera abana. God points to us 3 things to mind about or to follow when raising up children. Ngabwira ni se abana banyu baziga bate gusengana nabo bazashaka ni batarigize kubona usengana na nyina. How will your children be able to pray with their future spouses if they've never seen their parents pray together? Abagabo benshi ntibajya basenga iwabo mu rugo. Many husbands or male don't pray from home. Ndavuga abagabo. I'm talking about men. Ni wumva utajya ubikora umenye ngo uyu ni umunsi wawe wo kwihana. So if you've not been doing it, today is your day to repent. Nimumbwire ngo imico. Don't tell me about culture. Umuco utagenda uko Imana ivuga uwo ni umuco tugomba kureka. A culture that is contrary to God's way, we should abandon it. Imana irampindukirana. So one day God turned to me. Ku iteka ryose umbwira umugore nzaguha ukwasa. Urumbwira ngo umugore ushaka ukwasa. You always tell me the kind of wife you want. Wowe uri umugabo. Are you a man? Mana mbuze iki? I have everything. I don't lack anything. Genda umukozi wawe. I am your servant. Narize mfite diplome. I went to school. I have a degree. Mfite master's degree. I have a master's degree. Nzi no gupanga ubuzima. And I know how to live life. Urabona mbuze iki ngo mu mugabo. So what am I lacking to have a wife? Mana yambwira ngo degree ntikugira umugabo. Degree doesn't make you a man. So God told me a degree, a master's degree doesn't make you a man. Kubuzi gupanga ubuzima ntibikugira umugabo. Okay, organizing your life doesn't make you a man. Kubura umuvuga butumwa ntibikugira umugabo. To be evangelist doesn't make you a man. Balance life. Enjoy everyday life. Muraho mwese. Hello everyone. Tugiye gufatanya together inyigisho hari ukuntu bishop ajya mpima
akanyohereza inyigisho mu cyongereza. Sometimes the pastor sends me, a bishop sends me the theme in English. Theme yayinyohereje arambwira ngo ni raising the next generation for impact living. Ukibaza se ndabihindura ngo iki noneho next generation for impact living. Sometimes I struggle to translate the theme from English into Kinyarwanda. Ariko nabyise kurera abana bacu. But I try to summarize raising or mentoring children Bakavamo abantu bahindura isi. into people who will be change makers. Ni topic tugomba gutekerezaho cyane. That's a topic we have to ponder over. Murambabarira ikintu ngiye kuvuga. So what I'm about to say, Ntabwo ari gihe wabivuze. I didn't say it Kera tukiri abanyeshuri muri university. during my university days. Twari dufite umupadiri watwigishaga. We had a priest or father who was teaching us. Yitwaga Alexis Kagame, bamwe baramuzi. Most of us know Alexis Kagame. Ni umuntu uzwi cyane. He's a famous man. Noneho yajyaga guhamagara. He used to call people. Kuba twigishaga ikinyarwanda. He used to teach Kinyarwanda language. Kubera ngo mbesha. He would say, you, nuba mukuru uzakora iki? young man, what will you be when you grow up? Nzarongora. Then he will say, I'll get married, Nzashaka akazi. then get a job, Nyuma nzarongora. or I'll get married Byara abana. and have children. Kabera ngo ngo ibyo ngibyo. He would say all of that. Ngo n'imbwa zishobora kubikora. The dogs can do. Noneho akabwira ngo nukora ibyo ngibyo gusa. So he said, if you can do only that, Hari ibyivugo mu kinyarwanda bagiraga. the praises of bravery in Kinyarwanda, Ibyo bitaga ibyivugo by'amahomvu. Ibyivugo nk'ibintu biri useless praise songs. okay. There was those useless praises of bravery. Ni nk'umuntu wavuga ati yewe ndirumira muneke rwa murekezi aho naraye ntibarariza abana. Ntiwirirwe bisemura abazi ikinyarwanda barabizi. So hari igihe natwe iyo dukora umurimo wo kurera abana. Sometimes when we are raising children, Ntabwo tubitekerezaho. there are things we don't mind so much about. Kizanabikwereka. And this is manifest through. Iki cyumweru tugira umuryango witwa Rwanda Leaders Fellowship. Today we have Rwanda Leaders Fellowship. Iki cyumweru turimo turasengera umuryango. This week has been dedicated to praying for families. Tubyuka kare saa 11. We wake up very early in the morning at 5 a.m. Tugasengera igihugu. We pray for the country. Noneho tugasengera ibintu bimwe na bimwe by'igihugu. And we pray a few things in our country. Iki cyumweru twakigeneye umuryango. This particular week was dedicated to Iyo families. turimo gusengera topic runaka, When we are praying over a certain topic, biduha umwanya wo kuyiganiraho no kuyivugaho cyane. it gives us time to delve into it. Buriya rero iyo tuvuze ngo umuryango, So when we say family, ni kimwe mu bintu abantu batitaho. it's one of those things that have been neglected. Abagabo benshi bubaka ingo. Many men get married, Abagore benshi bubaka ingo. many women get married, Ariko si benshi bafata umwanya wo kuzitekerezaho. but not all of them take time to ponder and to understand what it means to be married. Buriya ugiye ugafata ingo nyinshi tugira, So if you take most of the families we have today, nimbi nuko zidasenyuka. they're bad marriages, although they are not breaking up. Hari abantu benshi babaho ubuzima buri mediocre, ubuzima bubi. Most families live in mediocrity. Iyo bari hanze ubona ari ibitangaza. Outside there, they are wonderful people, Ariko mu ngo iwabo but in their homes, mediocre, they are mediocres. bameze nabi. They are mediocres. Buriya rero iyo tugeze ku bintu byo kurera abana, So now coming to raising up children, byo biba bibi kurushaho. it's even worse than that. Reka mbaho urugero. Let me give you an example. Iyo tuvuze ngo kubaka urugo, So when we say having a home, muri primaire hari aho mwigeze mubona bigisha abana ukuntu umuntu yubaka urugo. in primary, have you ever had a subject where they teach you how to be a husband or a wife? Muri secondaire aho mwize hari isomo ryabyo mwize.
Did you ever undergo a subject of how to be a woman or a husband or wife? muri university aho mwize hari isomo ryabyo mwize? Did you encounter such a lesson which taught you to be a husband or a wife? No mu rusengero hari imbaraga twashyizemo. Has the church invested so much into raising women and husbands? Papa na mama wawe Your father and mother, bigeze bakwicaza barakubwira ati reka tukwigisha uko umuntu yubaka urugo rwiza? have they mentored you how to be a good wife or husband? Hello. Iyo rero tuvuze ngo raising the next generation, iyo tuvuze kuzamura abana mu myaka iza bazagira umumaro, who will be important or influential or change makers, twagombye kubanza tukikoma ku gatuza. we first have to beat our chest. Tukabwira Imana ngo Mana utubabarire. We say, God, forgive us. Ntabwo twigeze turera abana tubigambiriye. We have never intentionally raised up our children. Niba mbeshya muze kubimbwira mu gihe cy'ibibazo. Tell me if I'm lying during the Q&A session. Jewe nta data nagize ko jewe data yapfuye mfite imyaka 5. My dad died at the age when I was 5 years old. So ubwo nshobora kwihisha inyuma y'icyo nkavuga ngo wenda papi yaba yarabayeho aba yarabinyigishije. So I can hide behind that excuse and say maybe if my dad was around he would have taught me how to be a good husband. Ariko wowe niba waragize so cyangwa akaba akiriho. But if for you're lucky you have your dad is still here with you. Ni kangahe yakwicaje ngo akubwira ati dore uko umuntu aba umugabo? How many times has your dad sat you down and taught you or mentored you to be a good husband? Ni kangahe bakwicaje bakabwira ngo dore uko umuntu akura akaba umugore mwiza? How many times has those parents sat you and told you how to be a future good wife? None bampaye kubigisha uburyo tugomba kubigenza. Now they have given me this opportunity to teach you how to be. Ariko buriya murebe ukuntu Imana ari igitangaza. God is amazing. Imana yo ibintu byose yaremye. In all God's creation, yabihaye umurongo. He gave it order. N'ibijyanye n'uburezi. Even in child upbringing, yabihaye umurongo. He gave it a structure and order. Reka dutangirire ku muntu wa mbere Imana yahamagaye. Let's begin with the first person God called. Kuko buriya Adamu na Eva bamaze kunanira Imana. When Adam and Eve disobeyed God, Imana yatoranije umuryango wa Isirayeli. God chose the family of Israel. Iravuga ngo ngiye kwerekana ubwoko bugendana n'Imana uko bumera. He said, I'm going to show the world the family that walks God, how it looks like. Noneho ihamagara umuntu witwa Aburahamu. He called Abraham. Buriya rero nushaka kwitegereza ukuntu Imana irema umuryango. Now if you see how God raises up a family, uzagende ukurikirane neza uko Imana yagendanye na Aburahamu. Study how God walked with Abraham. Mu gice cya 18 cy'itangiriro, in Genesis chapter 18, Imana itubwira ibintu bigera kuri bitatu tugomba kwitaho iyo turera abana. God points to us 3 things to mind about or to follow when raising up children. Ubwo Imana yajyaga kwa Aburahamu, when God was going to visit Abraham, igiye i Sodomu na Gomora, when he was passing by Abraham's family going to Sodom and Gomorrah, ariko yari igiye no kumwibutsa ko igiye kumuha urubyaro. But he had gone also to his family to remind him that he would give him a child. Hanyuma Imana iravuga ngo, God said, umurongo wa 17 w'icyo gice cya 18, Genesis chapter 18 verse 17 ngo Uwiteka aribaza ati, and the Lord said, Aburahamu namuhisha icyo ngiye gukora? Shall I hide from Abraham what I'm going to do? Kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko, since Abraham shall surely become a great and mighty nation, kandi amahanga yo mu isi azaherwa umugisha muri we, and all the nations of the earth shall be blessed in him. Umva kurera. Imagine now, this is raising children. Kuko icyatumye mumenya, before I have known him in order ari ukugira ngo ategeke abana be nabo mu rugo rwe bazakurikiraho, that he may command his children and his household after him, gukomeza mu nzira y'Uwiteka, that they keep the way of the Lord, bakora ibyo gukiranuka, to do righteousness baca imanza zitabera, and justice, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho, that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him. ibintu bitatu by'ingenzi. These are 3 important elements to consider, natwe twagombye kwitaho. that we should consider.
nimureba ahantu hose Imana ivuga ku by'uburezi So when you see God mentioning about raising children, igaruka kuri ibyo bintu bitatu. he dwells on these 3 points. Iravuga ngo He says, Aburahamu icyatumye mumenya the reason I knew Abraham ni ukugira ngo abe icyitegererezo. is for him to be an example to many. Icya mbere First, azatoza abana be nabo mu rugo rwe gukomeza mu nzira y'Uwiteka. he will command his children and his household after him that they may keep the way of the Lord. Ikintu cya mbere tugomba kwigisha abana bacu, The first thing we should teach our children muzabona muri Bibiliya hose bagarukaho, throughout the Bible kwigisha abana bacu kugendera mu nzira z'Imana. is to train up our children to walk in the way of the Lord. Ariko buriya nimwitegereza, But when you look at it critically, abana bacu tubatoza nabi. we are not training our children well. Kambere uburyo tubatoza nabi. Let me show you how bad we are training our children. Icya mbere mugende mwisuzuma. First, examine ourselves. Imiryango myinshi ntabwo igisengana. Many families don't pray together. Hari abagabo n'abagore badashobora kwicara ngo basengane. There are men and women who don't pray together as a family. Hari abagabo n'abagore abana babo batarabumva bicaranye basengana. Their husband and wife, their children have never seen them praying together. Bakanakubwira ngo umugabo n'umugore bakicarana. They even wonder how a man and a husband and wife can sit together. Ahubwo ni se abana banyu baziga bate gusengana nabo bazashaka niba tarigize kubona usengana na nyina. How will your children be able to pray with their future spouses if they've never seen their parents pray together? Abagabo benshi ntibajya basenga iwabo mu rugo. Many husbands or male don't pray from home. Ndavuga abagabo. I'm talking about men. Nagiye mu ngo nyinshi. I've gone into many families. Mwajya kurya. When you're about to on onion on the table, bati madaba tisengera ibiryo. then the husband asks the wife to pray over the food. Yagasengera ibiryo ndetse rimwe na rimwe akabibasigiraho kajya kurira handi. Ko mbona ko byabonaniye kubisemura. Naba nkandagiye mine. So sometimes the husband asks the wife to pray for the food, and sometimes he would get his food and go off the table. Umwana ukura abona papa na mama badasengana. If a child sees such a father and mother don't pray together, ntazigera yiga gusengana n'umugore we cyangwa n'abana be mu rugo. They will never learn to pray with their spouses in their home in the future. Hari ingo zimwe na zimwe. There are some families abana bakuriramo where children grew up. Ntibarumva papa bumbura umunwa ngo barambike ibiganza bavugeho umugisha. They've never heard their father open their mouth to pray over them or prophesy over them. Hello. Niwumva utajya ubikora umenye ngo uyu ni umunsi wawe wo kwihana. So if you've not been doing it, today is your day to repent. Ntimumbwire ngo imico. Don't tell me about culture. Umuco utagenda uko Imana ivuga uwo ni umuco tugomba kureka. A culture that is contrary to God's way, we should abandon it. Kuko hari naho Petero yanditse aravuga ngo hari ibintu by'imbura mu maro twarazwe n'abasekuruza tugomba kureka. Paul talks about useless things that we have rejected that are not godly. That we have inherited from our the cultures that we inherited from our parents. Kubera yuko buriya ijambo ry'Imana niryo rihindura umuco si uhindura ijambo ry'Imana. The word of the Lord changes and influences a culture. It's not the culture to influence the word of God. Ikintu cya mbere Imana yavuze ngo Aburahamu. First he said, Abraham, kimwe mu byo ngutegereje. One of my expectations igisha abana bawe kugendera mu nzira zanjye. Is to teach your children to keep the way of the Lord. Ibintu bine tugomba kwigisha abana bacu bakabihera bakiri bato. 4 pillars we have to emphasize in our children, raising them up. Bagomba kutubona dusenga. They have to see us praying together. Batangira kumenya kuvuga tukaba bigisha gusenga. When they start speaking, we teach them how to pray. Cyo ni icyambere. That's the first element. Icyakabiri. Second, Imana ivuga ngo
azigisha abo mu rugo rwe bazakurikira gukomeza mu nzira y'Uwiteka. He says he will teach his children to do righteousness. Tugomba kubigisha ijambo ry'Imana. We need to teach them the word of God. Bumwe mu buryo bwo kwigisha abana bacu ijambo ry'Imana. One way we can teach our children the word of God, nuko batubona twicaye turimo kurisoma. they have to learn from us seeing us reading the word of God. Akatubona twicaye turisoma. They should see us sitting and concentrating reading the word of God. Ndetse yazagera muri primaire. And when they get to primary level, tukajya tumuha akavuga ngo uyu mugoroba niwo uri busome igice. we give them opportunities to share with us the word of God. Giye maze imyaka 35 mbana n'umugore. Over 35 years I've been living with my spouse. Uzabaza umuntu wese waraye iwanjye. Ask anybody who has ever stayed in my house. Hari gahunda twafashe tukiri abafiance. We have a program we adopted while in courtship. Nabwiye umugore wanjye. I told my wife, ubwo tugiye gushakana ukabunyemeye. you're going to be my wife, you've already accepted it. Hari ibintu tugomba kwemeranyaho. There are things, agreeable things. Uko urugo rwacu ruzaza. How we should run or image our family. Kuko ngewe nkiri umuseribateri. While I was still single, unmarried, natinze kurongora. I married late. Kubera impamvu zitandukanye. Because of different reasons. Narongoye mfite imyaka 32. I married at the age of 32. Ariko n'Imana yankerereje. But God delayed me. Kuko ari naho nageze ndayibwira ubuzima uri mu biki. So at some point I said, God, what are you up to? Kuko na mama mbyara yari yandambiwe. Because even my mother was so tired of me seeing me unmarried. Mfite imyaka 30. At the age of 30, yarampamagaye. My mother called me, aranyicaza, sat me down, arangaburira. She fed me. Abonye maze guhaga. After I was fully satisfied. Nimubaza ibibazo bikomeye ntari bubureke kurya. So she said, if I ask him difficult questions before he eats, he refused to eat. So let him first eat and get satisfied. Abonye maze kurya. So after eating and satisfied, arambaza. She asked me, Tariko, hey, ujibona abana ba mushiki wawe? Have you ever seen your cousins and nephew? No, my nieces and nephews. Nieces. Abana ba mushiki wanjye. The nieces. Mushiki wanjye unkurikira. My sister who follows me. Afite imyaka 3 nyuma yanjye. We have a gap of 3 years in between. Yarangije segonderi. She finished secondary school. Ahita arongora. She got married immediately. Urumva je narangije university. So I had completed university. Nkora imyaka 8 mbere yo kurongora. I started job for 8 years before get married. Abana be bari bageze muri primaire. The children of my niece were already in primary school. My sister. Oh, your sister. No. Aramwe tujibona abana ba mushiki wawe. Have you seen the children of your niece, your sister, then your nieces? Ndamubwira nti. Yes, I've seen my nieces. Sise uri hari icyo bikubwira. So does it tell you anything? Ndamubwira nti. Of course it does inspire me. Ubikoraho ikize? So what are you going to do about it? Ndimo ndasenga. I said I'm praying about it. Mama ntavuga amagambo menshi. My mother doesn't talk much. Arekeraho. She stopped there. Cyawe indi myaka 2. After 2 years, aragaruka. She came back. Kwa kundi yabikoze mbere. The same way she did it before. Arongera arabikora. She did it even this time. Uribuka ikiganiro twagiranye haciye imyaka 2. You remember the conversation we had 2 years ago? Ndabyibuka. Yes, I said yes, I do remember. Wambwiye nguki? What did you tell me? Nakubwiye ko ndimo gusenga. I told you I was praying. Imana irasubiza se cyangwa tuyitabare tuyifashe. So God has he not answered or he's not able to answer so that we can help him? Ndavuga ni mama. I said, Mom, rwose ntuhangayike. Please be calm, stay calm. Uyu mwaka witegura ibintu biri ku murongo. Be prepared this year for a wedding. Ariko muri iyo myaka. But during those days, Imana hari ibintu yarimo kunkoramo. God was working through me. Kuko uko nagendaga nyititiriza. As I went before him, beseeching him and forcing him to do something. Urumva je nakijwe mfite imyaka 24. I got saved when I was 24. Nakijwe mfite imyaka 24. I got saved at the age of 24. Mitambo muvuga butumwa. Immediately I became an evangelist. Ubwo rero urumva Imana twari tuziranye. So I had worked with God for some time. Hari abantu bakizwa. There are some people who get born again.
bakajya bagenda bagwa beguka, And then they stumble, they fall and back up again. Fall, get back up again. yewe nakijijwe nzamuka burundu, So mine was a linear walk with God. nakijijwe kuwa gatanu I got born again on Friday, nibwo nabyatuye, and that's where I made my confession. ku cyumweru narabwirije abantu On barakizwa, Sunday, I preached and people got born again. guhera uwo munsi nkomereza. From that day, I fired up. Icyo gihe rero ubwo nari maze imyaka mbwiriza, So I had spent so many years preaching. muri iki gihugu bari banze nk'umuvugabutumwa, Everybody knew me in this country as a preacher. rero niba ari ibyago by'umuvugabutumwa w'umusore, So now those are the challenges of a young preacher. ujya kubwiriza When you go to preach, ufite amaso abiri, you have two eyes. rimwe rirareba abo ubwiriza, One is looking at the congregation you're preaching to, ariko irindi ririmo kurambagiza, but the other one is looking at the beautiful lady. nk'uriya mukobwa buriya Maybe that one. cyangwa uriya. Oh, yeah, her. Nkajya mbwira Imana, ariko Imana ntacyo bigutwaye kubona nkukorera ndambagiza, But I said, God, I'm serving you, but can't you help me and give me a wife? wampaye iwanjye. Give me my own. Bukeye Imana irampindukirana, So one day God turned to me. ku iteka ryose umbwira umugore nzaguha ukwasa, urumbwira ngo umugore ushaka ukwasa, You always tell me the kind of wife you want. wowe uri umugabo. Are you a man? Mana mbuze iki? I have everything. I don't lack anything. Njye ndi umukozi wawe, I am your servant. narize mfite diplome, I went to school. I have a degree. mfite masters degree, I have a master's degree. nzi no gupanga ubuzima. And I know how to live life. Urabona mbuze iki ngo umugabo? So what am I lacking to have a wife? Mana yambwira ngo digiri ntikugira umugabo. Degree doesn't make you a man. So God told me a degree, a master's degree doesn't make you a man. Kuba uzi gupanga ubuzima ntibikugira umugabo. Okay, organizing your life doesn't make you a man. Kuba uri umuvugabutumwa ntibikugira umugabo. To be evangelist doesn't make you a man. Fata iki gitabo, Take this book. ubanze urebe umuntu nita umugabo uko aba ameze. Study in this book the person I call a man. Ndagifata ndagisoma, I read it mpera ku itangiriro ngeza ku byahishuwe, from Genesis to Revelation. ngenda ndeba icyo Imana ivuga ku mugabo. Now I would pull out those scriptures that talked about a man, the making of a man. Ejo bundi ahangaha amaze kuba mukuru, Now, now that I'm grown up, nanditse igitabo cyitwa umugabo mu mugambi w'Imana, I wrote a book, A Man in God's Purpose. kubera yuko abantu benshi bazi ko kuba umugabo ari ukuba ufite ubwanwa, ufite ubutunzi, ufite ibintu, ariko ntibikugira umugabo. People mistake a man being a man of beard and have everything that you're a man now. Aho rero niyo nigiye ibi ngibi ndimo kubabwira. That's where I learned all that I'm sharing with Imana you. yarambwiye ngo icyambere umugabo ni umutambyi w'urugo rwe. The Lord told me, first of all, a man is a priest over his family. Ninkuha umugore nkaguha urugo, If I give you a wife and a family, uzamenye yuko ari we mutambyi w'urwo rugo, niwe ugomba kurusengera ukanarusengesha. know that you are going to be the priest of that family. You have to take care of it and pray over it. Uru rugo niwo uzarutoza kunyubaha. You train this family to honor me. Uru rugo This family, uzaba umukunzi w'umugore wawe, you'll be a lover to your wife, umurutishe na nyoko ukubyara n'abandi mwavukanye. and you love her beyond the love you love your mother and your relatives. Kuko nabwiye ngo umugabo azasiga se na nyina bane n'umugore wa karamata. Because the Bible says a man shall leave his family and cling to his wife. Uzaba umurengezi w'urugo rwawe rurinda amahane n'amakimbirane n'impagarara. You'll be a protector of your family, protecting it against all the strife and conflict. Uzaba umurezi w'abana bawe ku buryo ibyabo nzabikubaza. I'll hold you accountable for the upbringing of your children. Muzitegereze muri Bibiliya na ba Paulo wandika aravugaga ngo bagabo. Paul says in his letters that men, mwite ku buryo murera abana bayo. take care of the upbringing of your children. Mu mategeko ya Mose, In the law of Moses, Imana avuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa base. the Bible says that I punish children on the iniquities of their I fathers. punish the children for the iniquities of their parents. Ngo ariko nkagirira neza abanyuha kugeza ku buvivi. But Ingoma- I honor ingoma those ibihumbi. who respect me from generations up to 9th generation.
maze kubyiga After I learned all that, Imana ngo baravuze ngo yes, God nodded and said yes. ngira ngo none ushobora kuba umugabo. Now he said, I can now be a man. Hanyuma ndarongora. Then I got married. Ariko fiance wanjye tukiri abafiance, But while we are still in courtship, nabwo rero nubwo tubaye abafiance, I told her, even though we are courting, hari umurongo Imana yamaze kunyereka. God has set a standard for us. Urugo rwacu rugomba kuba urugo rutegekwa n'Imana. Our home has to be a godly home. Urugo rusenga, A home that prays, rusengana, the home that prays together. kandi nkaba umutambyi w'urwo rugo. And I have to be a priest over this home. Abana bacu baravutse basanga twicara tugasenga nagiye na madamu. When we had our children, they found us praying together with my spouse. Uko bakura nabo tangira kujya bifata mu maso bagasenga twicaranye. So they learned to honor God and close their eyes as we prayed. Nuno munsi uje iwanjye. Today, if you come to my house, Wanjye habaye abana abacu barakuze bararongoye abandi bararongowe. our children are grown up, all of them are married now. Ngira ahantu nicara na madamu, So I take time to sit with my wife kicara iruhande rwanjye, besides me. abana bakicara hariya abandi bakicara hariya, The children we have in our house, they sit there, others sit there. tukaririmba tugasenga. We sing and praise and pray. Kandi umwe muri twebwe, And one of us, umwe muri bagomba gusenga n'umwe muri twebwe agasenga. one of the children has to pray, and one of us, the couple, has to pray. Ko tugomba kubabera icyitegererezo. Because we have to be exemplary to them. Aburahamu azatoza abo mu rugo rwe kubaha Uwiteka. The Abraham will train his family to honor God. Abana nibo batarababona mwicaye mu rugo musengana, If children have never seen you as a couple praying together, bazamenya bate yuko mu rugo bagomba gusenga. how will they learn that they have to pray in a home? Ahandi abantu tujya dukora amakosa, Another mistake we make, gutura amaturo. giving offerings. Nufata amafaranga When you get hold of your offering, ugafata inote y'igihumbi 1,000 francs, ukabwira umwana ngo ugende ujye hariya kuri butike umvunjishiriza aya mafaranga. and you ask your child to go get loose money, Ruzi lose money or change money, ngo unzanire amafaranga yo gutura, and bring me money to give. uba urimo kwigisha umwana wawe ko Imana iturwa udufaranga dukeya idashobora guturwa inoti. So you're teaching your child that we can only give God pennies, not good money. Mu bintu nari naratoje abana banjye, So one of the things I trained my children in, bakura ijana ryari rikiri inoti. 100, it was still a bank note. Nta mwana w'iwanjye wigeze atura ibikoroto mu rusengero. No child of mine ever offered to God coins. Minimum yabaga ari ijana, Minimum note was 100. byaba atari byo agatwara 500. If it wasn't 100, it was 500 notes. Ntabwo umwana wanjye yagomba gutura Imana ibintu biri cheap. No children of mine would give God what is cheap. Hello. Icyakane, Fourth, kugaragara mu murimo w'Imana. serving God, being there in the service of God. Iki rero reka wenda ne kugitindaho cyane. Maybe without taking much time on this, Imana yavuze ngo Aburahamu icyatumye mutoranya, the reason I have chosen Abraham komeza mu nzira y'Uwiteka. is to walk in the way of the Lord. Niba dushaka ko abana bacu bazagera kure, If we want our children to be achievers in life, reka mbwira abakiri batoya ndabona. let me tell young couples here, uzatangira abana bakiri bato. start training up your children when they are still Bibiliya little. tubwira ngo toza umwana inzira azagendamo akiri muto, The Bible says, train up your child in the way they azarinda should asaza go. atarayivamo. And even if they grow old, they will never leave it. Aciye ibyumweru bibiri umusore wacu muto yararongoye, 2 weeks ago, my young son got married, hanyuma aratubwira and he told us, ati papa na mama, my mother and father, ndabizi muri gift muzaduharimo Bibiliya, I know one of the gifts you give us will be a Bible. ntihazaburemo n'umusomyi. Umusomyi, Bible reading notes. Timuzatwongereremo n'umusomyi. So also on the Bible include the Bible reading book. Kuko buri mwaka tugura umusomyi. Because every year we get the Bible reading notes or devotions. Abana bacu barabizi. So our children know. Niyo twabaga tudahari.
Even if we are not there, barahamagaranaga they would call each other. bakaririmba, They would sing, umwe agasenga, one would pray, bagasoma bibiliya, they would read the Bible, bagasoma umusomyi, they would read the devotions bakajya kuryama. and go to bed. Bageze no mu ngo zabo mbona barabyimuka. So they transferred that even in their homes. Gutoza abana kugendera mu nzira z'Uwiteka. Training up children in the way they should go in the way of the Lord. Icya kabiri bazabatoza. Second, they will train them Bakora ibyo gukiranuka. to do righteousness. Ibi rero nibyo mu Cyongereza bita personal integrity. Kugenda na gukiranuka. To do a righteousness or personal integrity. Gutoza abana bacu imico y'ubunyangamugayo. To train our children in personal integrity. Bakabibona yuko bategerejweho kugenda nk'abantu b'inyangamugayo. They have to learn that it's expected of them to walk as people of integrity. Iyo nyashimira mama watureze. I appreciate Mama who raised us. Yari afite discipline ikomeye cyane. She was a woman of high caliber and discipline. Twavukiye mu cyaro. We were born in a village. Abana bo mu cyaro Now, village children, twaragiraga inka, we used to take care of the cows. abana bagaca ibigori by'abaturanyi, bagaca ibigori. Kwigisha They will abanyamujyi they will go into people's farms and pluck crops or maize to eat. ubundi bagacukura ibijumba, Sometimes they go steal the potatoes hanyuma tukabyotsa tukabirya. and they would roast or burn them and eat Ariko them. mama agatubwira ati uzacukura ibijumba by'umuturanyi But our mother warned us not to involve in such practices. nzamukubita uruhu rumuveho. He said, if you ever do that and go into a neighbor's farm and get their food, I'll beat you and I'll skin you alive. Iwacu hari ibintu byabaga ari ibyaha bihanirwa. There are crimes in my house that were punishable. Ibintu byo kubeshya, Lying, ibintu byo kwicara ugakora ubusa, being idle. ibyo byarahanirwaga. We couldn't do that in our house. Urebye abana b'iwacu bose The children we grew up with, bakoze kimwe. we grew up in the same manner. Ibintu byo kubeshya, Lying, ibintu byo kwiba, stealing, ibintu byo kubeshyera abandi, being slanderers. ibyo iwacu ntibyahabaga. We couldn't do that in our house. Imana ikabwira Aburahamu ngo abana bawe God told Abraham that your children, ugomba kubatoza bakagenda mu ngeso z'ubunyangamugayo. you have to train them in personal integrity. Turi mu isi y'abajura, We are in the world of cheaters. abantu bariba leta, People are cheating the government. abantu bariba abandi, People are stealing from others. twumva ntacyo bitwaye. And they feel it's okay. Ko babonye tubyihanganira. We have been bearing with them. Icya gatatu reka nihute kuko First, running quickly. ndimo ndayimara. Aravuga ngo icya gatatu bazakora The third thing they will do, these children, ngo bakora ibyo baca imanza zitabera. they will do justice. Iki nicyo twita civic engagement. Guca imanza zitabera, gukora ibikwiriye mu gihugu. Civic engagement. Uzi yuko ntabwo buriya ibihugu bimwe impamvu ubona bimeze nabi. Some countries, the reason they are the way they are in a bad state, Ntibigira bene byo. they don't have civil engagement. N'ubu njya mbona no mu Rwanda Even in Rwanda, byaratangiye. it's creeping in unawares. Hari ababyeyi bumva bavuga Some parents say, ngo wama nkabona aho ncisha abana banjye, I wish I can find a way through. ngo muri iki gihugu nta mahirwe ahari, There are no opportunities in this country. iki gihugu ntaho kigana. This country has no future. Urigisha abana bawe ko igihugu bavukiyemo ntaho kigana. Now you're talking into your children to think that this country has no future. Kandi aricyo bazabamo. Yet they will be living in this country. Niba uri umushyitsi n'umwimukira birumvikana. If you're a visitor or foreigner, we can understand that. Ariko niba uri umunyarwanda wafashe indangamuntu, But if you're Rwandan and you have an ID, niba uri na hano uri umugande cyangwa uri muri Kenya, but if you're Ugandan or Kenyan here, icyo cyitwa igihugu cyawe. that should be your country.
ugomba gutoza abana bawe kugikorera. You should train your children to serve and to work for this country. Buriya muzare w'abantu bitwa Abayisirayeli. Look at the Israelites. Bakunda Isirayeli. They love Israel. Niyo badatuye muri Isirayeli. Even if they are not living in Israel, uhuye n'umuyisirayeli hano I Kigali, when you meet an Israel in Kigali, azakubaza niba wari wagiye Yerusalemu. they will ask you if you've ever been to Jerusalem. Bimutangaze kubona utaragiye They will Yerusalemu. be surprised that you've never been to Jerusalem. Atangire no kugutera umwete wo kuba wagiye They Yerusalemu. will even inspire you to go to Jerusalem Yakuze bamukundisha igihugu cyabo. because they grew up with this civic and nationalism ideas. Babakundishije civic engagement. They taught them the civic engagement. Imana yavuga ngo rero Aburahamu, So God said Abraham, niba ushaka kuzagira abantu bahindura amateka, if you want to have change makers, batoze. train them. Ese kuki umuntu yakwirushya ashaka guhindura u Rwanda kandi nta mutima warwo afite? So you think you can change Rwanda without having a heart for Rwanda? Kuki umuntu yashaka guhindura Kongo kandi yumva atayikunda? How can you change Congo when you don't love it? Kuki umuntu yashaka guhindura Burundi kandi yumva nta mutima wabwo afite? How can you change Burundi without having a heart for it? Kuki wasengera Uganda guhinduke kandi ahubwo urimo gusenga ngo uyivemo? How can you pray for Uganda yet you're praying to get out of it? Kuki wakwita kuri Kenya kandi wumva Kenya ita kuri ku mutima? How can you serve Kenya when it is not at your heart? Iyi topic rero baduhaye, So this topic we have, raising an impactful generation. Igisekuru kizazana impinduka. so the generation that will bring about impact Bagomba kuba abantu bakiranukira Imana. should be people who walk in righteousness. Iyo tuba dufite umwanya uhagije nari kubereka uko bikora. If we had time, I would have showed you how. Bakaba abantu b'inyangamugayo. To be people of integrity Bakaba abantu bakunda igihugu. and people who have nationalistic values. Buriya abantu bashobora kuvuga ati ibintu byo gukunda igihugu ntabwo ari ibintu by'Imana. Although civic engagement is not the things of God. Nkavuga nti nyamara Imana si kutekereza. I would say God thinks contrary. Nimureba muri Bibiliya zanyu, Now, if you go through your Bibles, kuva mu isezerano rya kera kugeza mu isezerano rishya, the Old and the New Testaments, Imana yabwiye Yeremiya God told Jeremiah ngo umurwa wose nzabajyanamo, that every city I will take you, ngo muzawusabire kumera neza, pray peace over it, ngo kuko mu mahoro yaho ariho muzagirira amahoro, because in their peace you'll be peaceful. ko muri prosperity yaho ari namwe muzatera imbere. In their prosperity you also prosper. Bigeze mu isezerano rishya, Now, if we get to the New Testament, Pawulo yandikira Timoteyo, Paul wrote to Timothy. amubwira ngo Timoteyo, He said, Timothy, irya mbere ya byose first of all, ndaguhugurira kwingingira abantu bose, I train you to pray for every person, cyane cyane abafite ubutware n'abafite ubuyobozi, especially people of authority and leaders, kugira ngo tube dufite amahoro dushobore kubaha Imana. so that we can live a peaceable life and serve God. Reka mbahe challenge. Let me challenge you. Ni kangahe abana bawe bigeze bakumva usengera igihugu? How many times your children have heard you praying for the country? Sinzi igihugu ukomokamo, I don't know which country you come from. sinzi igihugu ubamo. I don't know which country you live in. Niba uba mu Rwanda, If you live in Rwanda, Imana iravuga ngo igihugu nzabajyanamo, the Lord said the country I will take you to, niyo mwaba muri n'impunzi, even if you're refugees or asylum seekers, muzagisabire umugisha kuko umugisha pray wacyo. blessing over it. Ariko niba ari icyawe, But if it's your own country, urumva birenzeho. so you can do more than that. Civic engagement. Civic engagement and justice. Reka wenda ngane ku musozo. As I conclude, Nimureba muri Bibiliya, if you go through the Bible, Imana iduha isezerano. God gives us a promise. Iyo dukoze ibyo ngibyo, When we do all that, Zaburi 112 Psalm 112, iravuga ngo it says, hahirwa uwubaha Uwiteka, blessed is who he honors God. akishimira cyane amategeko ye. You can read 1:1-2. Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in his commands. Urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi. His offspring shall be mighty upon earth. Umuryango w'abatunganye uzahabwa umugisha. The generation of the upright shall be blessed. Ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwe, Prosperity and warfare are in his house, gukiranuka kwe guhoraho iteka and ryose. his righteousness endures forever. Muribuka ibyo Imana yavuze kuri Aburahamu? Remember what God had mentioned about, told Abraham, Aburahamu nakora biriya bintu bitatu,
God said, if Abraham can do these 3 things, nzamusohoreza amasezerano. I'll fulfill my promise over his life. Aburahamu natozaho mu rugo rwe kunyubaha, If Abraham trains his children to honor me, agatoza abana be kugendera mu nzira zo gukiranuka, and he trains his children to be righteous or to move in the way of righteousness, agatoza abana be gukunda igihugu cyabo, and he trains his children in civic engagement, nzabasohozaho ibyo nabasezeranije byose. I'll fulfill my promises over their lives. Urubyaro rw'umukiranutsi ruzagira amaboko mu isi. The offspring of the righteous shall have prosperity in this world. Ubutunzi n'ubukire bizaba mu rugo rwe. Prosperity and welfare will be in his house. Reka ngarukiriza aha ngaha, As I conclude, ibindi turaza kubiganira mu mwanya w'ibibazo. we'll be sharing more during the question and answer session. Imana ibahe umugisha. God bless you. Ariko nsoza, As I conclude, reka mbasigire iki kibazo. let me give you this question. Urimo uragenda nk'uko Imana ishaka ko tugenda? Are you walking according to God's statutes? Urugo rwawe abana bawe bazigiramo kubaha Imana? Is your family nurturing and mentoring your children to honor God? Kuko hari abantu benshi bazi yuko Imana iba mu rusengero. Many people think God only dwells in the temple or house of God. Babona papa aririmba mu rusengero, They see their father singing in the church. babona papa ko mu mashyi iyo bari mu rusengero, The father claps when he is in the church. papa yuzura umwuka iyo bagiye mu rusengero, Papa is filled with the Holy Spirit in the church, ariko imuhira ntajya avuga. but at home he speaks nothing. Conclusion, Imana iba mu rusengero, mu rugo ntabwo iba ihari. Conclusion, God only dwells in the church, not at home. Reka mpe challenge abagabo. Let me challenge the men. Niba wicayemo hano uri umugabo, If you're here and you're a man, a husband, ukaba ufite urugo, you have a family, waba muto cyangwa mukuru, young or old, uyu munsi today, ufata icyemezo, make a decision uwo umutambyi w'urugo rwawe. to be the priest of your family. Ndabizi kugira ngo umuntu ahindure imico birakomera. I know it's hard to change a culture or a certain Kugira ngo uzabwire abana ati rero guhera uyu munsi nafashe icyemezo, mugiye kuza muza mwicare dusenge, bamwe bishobora kubagora. Sometimes it could be challenging to ask your children that now from today you will be praying together. Ibindi turaza kubisubiza mu mwanya w'ibibazo. We'll be answering and sharing more during the Q&A Niba madamu uri session. hano, If you're a woman here, ukaba uri hamwe n'umugabo wawe, you are married, ukaba ubizi ko iyo muri mu rugo and you know when you're at home, abana n'ubumuga bwo kutavuga, he's dumb. umubwire uti rero uyu munsi Tell him, niba ujya ushobora kuvuga imbere y'Imana mu rusengero, if you can speak before God in the church, bombora akanwa uvuge imbere y'Imana turi mu rugo. open up your mouth in the house. Ati niko pastori yatubwiye. This is what the pastor told us. Imana ibahe umugisha. God bless you. Balance life. Enjoy everyday life.